Semfazweni la yebantu semfazweni la Yeah, sure. Yabona na prasabza la ngoma lena just because likusha to bonakalisa ne highlight about izinto ezalelwayo ngamaqhawe omncane like uhola ihlahla so ulivatha ukanti yabona so onke namaqhawe aqala so ngale ngoma besithi sifaka umbulelo omkhulu ngifuna ukuthi nje keep on going bafethu nenza konke kwenzani benisazi ukuba nathi silwela isizwe sethu kahle kahle sesemfazweni mfazwe ayikapheli sure yeah for example mothi yabheka from kwezinye indawo ezihlukeneyo iculture yabo bayidevelopa kakuhle futhi iyaphumelela but the way esibheka ngayo yethu culture thina yona into sikholose kuyo kakhulu basithanda into zangapha kumanye amazwe yabo but ke akuyonto ngathi be-1 lena but ke just for ba sebenayo into i-look up ne-check up kwenzakalani kulena yethu ikhanda so danke Mzansi nekulena prasabsa abantu ayababona abantu ayababona abantu ayababona abantu ayababona abantu Yeah, sure. Yabona na prasabza la ngoma lena just because likusha to bonakalisa ne highlight about izinto ezalelwayo ngamaqhawe omncane like uhola ihlahla so ulivatha ukanti yabona so onke namaqhawe aqala bo so ngale ngoma besithi sifaka umbulelo omkhulu ngifuna ukuthi nje keep on going bafethu nithi nenza konke kwenzani benisazi ukuba nathi silwela isizwe sethu kahle kahle sesemfazweni mfazwe ayikapheli sure